Karing kikatamong pamanalangin at imong kapasalamatan na ring mag-sponsor karing kikatamong misa. Kapasalamatan na ning ni Mario Santa Cruz Poblacion, Elma and Arnold Galang and family, Romeo and Lota Katakutan, Mario Francis Leo Maribic Salas, Doktora Elma Cabahog, Sunny and Rita Kayanan, Julieta and Resty Kayanan, Virgilio and Lucila Kayanan, June and Doktora Mila Feña, Ansi Santos, Romeo and Tess Soriano, Mrs. Rosalinda De Luna, Irma Yonson, Raimundo and Lucila Yonson, Elmer and Aida Guevara, Anita Carlos, Paulina Salas, Ramon and Buda Sagum, Fanedes and Celia Feña, Henry and Marie De Leon, Corazon Ko, Jeremy Sebastian Sumang and family, Walter Isip, Ariel and Juliet Carlos, Bantot Cycle Farts, Kristan and Tay Reyes and family, Sito and Edna Carlos, Rodel Punsalan, St. Louis Motorcycle Parts and Accessory Shop, Nixon and Lucila Punsalan, and Gilbert and Zoraida Manuyag, Early family, Elizabeth Cueva and family, Lita Paras, Reynald Janus Salunga, Leo Apostol, Paulo Paras, Maynard San Pedro, Nonet Apostol, Evangelina Cortez, Gertrudes Tubik, Bot Lalu, Mary Tobias, Rene Reyes, Aisa Lalu, Jay Talaw, June Pabustan, Eli Lalu, Boy and Diling Carlos, Senel Cora Joshua Carlos, Edgar Jane E.G. Carlos, Paul Reyes, Maximo Manaloto at dingkarelang pamilya. Yabi at alaman po, kingkatamong pamanalangin, special intention ng Beng Yonson, J. N. Katrina Oligario, Mr. and Mrs. Allen Carlos, Patrick Rafael Carlos, Ronnie Carlos, Nestor and Ami Sumang, Big Q and Per Cosio. Yabet alab po kang katamong pamangadi at pamanalangin para ang birthday blessing ng Doy Katalig, Calix Ian Antonio Lingat, Arien Cosio, Edsel Cosio, para ang guidance and protection ng Fernando Feña and Ace Berhel Kayanan, para king malaguang kapaldanan dari Benjamin Madarang at Junicia Tobias. Ipanalangin tala po rin kikatamong mayangon na biye, lalo-lalo na rin kaladwa dari Reynaldo, Bonifacio Sr., Milagros, Remedios, Father Diosdado Austria, Juan, Chofila, Juanita, Jesus Rufino Villa, Marilu, Bernie, Francisco Roberta Brigida, Benjamin, Bernardo, Emerenciana, Fetra, Florencio, Marcelino, Esperanza, Felix Berta, Conrado, Casimiro, Jose Marino, Victoria, Alex, Marcos, Juliana, Julie, Pergementino, Lodigario Jr., Erlinda, Crisulo, Maricel, Sotero, Lazaro, Rosita, Charmaine, Jose III,
Maria Luz Sagum, Estraton, Josefina, Virginia, Jose, Leonila, Marisa, Alejandro, Elena, Susan, Benusto, Mini, Virginia, Annalisa, Michael Guillermo, Centulan, Juvencio, Aurora, Eufenia, Porfirio, Orlando, Isabella, James, Pablo, Herminiano, Ruben at Dimaldang Kaladwa, King Forgotorio.
HSL SL Office. Ang po po'y Edel Punsalan. Maya payabak po kaya katamungan. Ngeni po titana po king kalimanang aldo ning simbang bengi. Talakad tamo po. Mabenging pamagsadya, pusong tutuma ang tungtula. Masaya na huling yato, huling malapit ng malapit ng Pasko. Simbang bengi, malamabengi, di malama Diyos kalapit na kalapit ikaw. Mabengi man, otas na tuman, ikis na pabatinig sa blang lelawan. Kalapit ng kalapit ikaw, mabengi man, pagkas nagtuman, ikis na papatinig sa blang lelangan. Mapayamang katagalan, mapayamang pakiramdaman, ikwento na ni kaligtasan, Emmanuel ito sa Diyos sa tangan. Simbang bengi, malamabengi, di malama Diyos kalapit ng malapit ikaw. Mabengi man, pagkas nagtuman, ikis na papatinig sa blang lelangan. Mabengi, di malama Diyos kalapit ng kalapit ikaw. Mabengi man, pagkas nagluman, ikis na papatinig sa blang lelangan. Mabengi, pamagsadya, pusong tutong mga tungtula. Masaya na huling yato, huling malapit na malapit ng Pasko. Simbang bengi, malamabengi, di malama Diyos kalapit na kalapit ikaw. Mabengi man, pagkas nagtuman, ikis na papatinig sa blang lelangan. Simbang bengi, malamabengi, di malama Diyos kalapit na kalapit
King lagyo ning ipa, ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning kinutang Heso Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili ke kayungan. At keka antimurin. Ing misa tangeni, kalimang abak o kalimang aldo, ning pamag misa de aginaldo tamu, ausan de pong misa aurea. Ing burinang sabian, Golden Mass. Gininto ang misa. Bakit kaya? Uling ating adwang migdesisyon. Ing minunang migdesisyon, yapining Diyos. Migdesisyon neng iligtas ne ing tao. Migdesisyon yang iligtas ne kapamilatan ning pamikatawan tao. Anya, may nagkat yang kayabe na, inagkat ni Maria. At akong binsina neman, niya, migdesisyon niya namang makyabe king pamagligtas king tao. Aminan tamo na ating penantit, na ring desisyon tamo, ela makayakma, eno kalupa ning desisyon ning Diyos, manyawat tam pakadudo keya. Yak kastayang ngening nagdanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kapatad, uling ni kasala kumbina, king isip, amanot dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nito, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel hampong santo, at kaya kapatad, hingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ing kalinis-linisan na birhen tinggap ne inge pasabing nga manumo. King pamamalita ning anggel at meging pekasautani ning kadiyosan mo. At ikatwan niya king sala ning Espiritu Santo. At ularan niya sana ingwa na birhen, king mapakumbaba ng kapamintuan king kaburian mo. Idiyaduan mi, O Diyos, king kapamilatan ng Hesu Kristo ng anak mo. Amabibiyang pon magari kambe mo. King kami tunganing Espiritu Santo manggaman king alangang nga. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Misan po migsalita yung ginukang akas at ngana. Mawat kang metong awaga king ginong Diyos mo. Magingiti, wagaya namang manibatan king kalalaman ning siyol, o manibatan niya naman king kamatas-matasan abanwa. Ali, eko manyawad metong awaga king gino, nga nang may kibat akas. Eke buring panyubukan ing gino. Kang nito nga ng tinuklong Isayas, makiramdam kayo, ikayong palipi ng aring David. E pamakagyuke kayo ing panyubukan nyo la kapibabatan ding tao, pati pa naman ing kapibabatan ng Diyos ko, panyubukan buriyo la. Ing ginumismo ulinita dinina na kayong metong awaga, ing waga antiya keni. Ing metong abirhen kagliya, at elambat, ibait ne ing metong anak kalalaki, ausana king lagyong Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginu bandine ing labwad, ating sablang at syukeya, bandine ing kabilugan ayato, at ding sablang manoknangan kaniti. Ya ing mibili ikaring pundasyon, naking busal ding dayat malat, peka tigitne talakad, king libutad ning danuman. Ninong ating matulid, mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing maki matulid, talakad kilubning santuaryo na. Yapin itang ating malinis agamat, itang maki malinis sa puso, at mag-imbot karing bage ayalang kapakanan.
Ya itang tanggap king bendisyon ning Ginoo at tanggap ablas king Diyos at alapagligtas na. Makanyan lapin ding taong kaya magdulap king arapan mo, o Diyos ng Hakob. Talakad tapuban parangalan ng mayap abalita. Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamasang iba't king maya babalita agpangkam sanduka. Inyang kanam na ng Isabel, tiburane ning Diyos ing Angel Gabriel, king metong balen ning Galilea, amilagyuan Nazaret, king metong nga birhen makatangunang maging asawa ning metong nga lalaking milagyuan Jose, metong nga palipining aring David, ating lagyuning birhen, Maria. Karas ning anghel, sinabi na keya, tumula ka, ikang kitman grasya, ing Ginoo at yuke ka, nuan ka karing sablang babay. Misdan niyang emunano i Maria, inyang dimdam na ing amanong antikaniti, at isip-isipa na nung nano kaya kabaldugan iting pamamuge. Dapot sinabi na kaya ning anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka king mata ning Diyos. Lawan mo, kagli ka at ibait me ing meto nga anak alalaki, at ipalagyo mo kaya, Jesus. Maging maulaya at mayaw siyang anak ning kakatas-katasan.
Ibiene kaya ning Ginong Dios ing trono ng David, api pumpunana. Mag-ariya king bale ng Jacob kapilanman. Ing pamag-ari na alang kapupusan. Kitang ng Maria king anghel, makananong mapagyari iti, ngening ako, metong kong birhen. May kibat ya kaya ing anghel, ing banal espiritu ti payakeka, at ing upaya ning kakatas-katasan lilungan ka. Inya ing anak kami bait keka banalya, at mayaw siyang anak ning Diyos. Lawan mo, ing kamag-anak mong Isabel, pusal ning Ketuana, pengagli niya naman ing meto nga anak kalalaki, kanam na ng bulan ngeni. Lipat ning sasabyan daring tao king baugya, pablasang para king Diyos, alang imposible. Sinabi ng Maria, metong kung alipan ning Ginoo, marapat kabut kanako, antimo ingging kasmong amano. Kaibat na nita, likwan ne ning angel. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pa abak po. Sundo tayo po ing kekatamo pong reflections. Itang sentence tamo kitang second morning tamo. Kasi the best way to predict the future is to create it. The best way to predict the future is to create it. Nung sabihan kikingalawang paralan, we are the creators of our future. Napun, pisabi tayo itang nung sakali niyan talaya. Tamo kagagawan. Ne? Eta kagagawan itang pangayan tala na. Itang pisasabihan tanapun. Taping joke ko na po, tang halimbawa ko na kikreate me in better future yung mipapamilya king kapamilatanan itang anak mong dalaga, apapag-aral mo. O kabira-bira, minudiya. Sasabihan na keka, tang, mabuktot ko. O, siyempre, kutnan me, ninong tatang, nang pakibat na kasi, kebalo kasi makapiyak ko nga na. O ito, kasakit loob kanyan. Ne? Mayan talaya, mo kagagawan daring adiwa. Anyapen sa madidelaya ing kekatang kikreate a better future. Now, ningkay at yuke katamu, metong karing maragulasangkan at paniwalang ko yang talagang maragulasangkan, yapin ing etamu decided, undecided tamu. Manye ko pong halimbawa, personal experience. At niyang elementary ko, siyempre, paniking kayabe iingkong ku king mother side, ortelano ya. Paniking kayabing tatanam kulubasa, tatanam king mais, ne? Kaybat potang alang tanam, manese king itik. Kailang marangle kan, matutod kami po king marangle.
So, ing project kong future, yapining bisa kong sumahop king pamag-ortelano. Ing buri kong pag-aralan, yapining agriculture. Bisa kong mag-agriculture nga ako. So, iting ka na akong paplano sana, itang pa-project ko, itang kikreate ko sana. May start yung high elementary. Anyang mag-high school ko, discover rin ka na akong teachers na magaling kong mag-lettering, magaling kong mag-drawing. Elementary po, biyasa na akong mag-lettering, biyasa na ako namang mag-drawing. Oning, anyang mag-first year high school ko, ating kasing graduation na bayo ita, na manintun lang mag-lettering ka ring diploma. At tatanda ng Diyo po siguro rin minunan diploma, itang lagyo, itang lettering na gothic ya. Handwritten niya, po computer. Ala pa pong computer kanita. Ngayon, isibukan da kong gawan gamitan ko retang karelang gagamitan king pamag-lettering. At ikit na biyasa ko. So, akong pag-lettering da, may biyasa kong, may kilala ko king pamag-lettering ka rin diploma, ang popang at ning kaya ting papapainting ka na ko. May naliwani naman, ing ka na kong buri. Okay? So, undecided. Ing lintong ni kanyan, hanggang third year, almost fourth year high school, ing buri ko, mag-arkitekto o kaya fine arts. Pero elementary po, kaya din ako po karing KBS, karing Knights of the Blessed Sacrament. Anya, master ke, memorize ke, tangke kaming motto, ad maiorem Dei gloriam. Nya pensa, eke paisipan kariting pamaglob seminaryo. Mi paintagon, itang akabarkada kong anyang mag-fourth year high school, Bisayang lungob seminaryo. O ito, kabisa, subukan tang mag-test seminaryo, nga na. O, marine ko, barkada kese, tara, subukan ta, nga ko. Yung problema, iya, mi pasar, ako mi pasar ko, king exam king seminaryo. O ita, may naliwayan ni naman ing kanakong desisyon. Nga ko king sarili ko, siguro, ausan na ko ni nga pong ginuking pamagpari. Subukan ke, pakibatan ke. At king pamag-stay ko seminaryo, migdatun niya ing desisyon. Migdatun niya ing kanakong kikreate idea king kanakong sarili na I want to be a priest. O ita, may natili ni ang gangeni. May uling itanay meging desisyon ko. Ning kaipin, ngakupin, mayayan talaya uling undecided tamo. Ning ngaliwa, era mambalo nung naning burira talaga king biera. At niya pensa undecided la. King katang ebanghelyo ngeni, ngakupin nandin kay intro na ning misa tamo, ating kadwang big decision. Siguro kalambat din paplano ni nga pong ginuine. At baloy po, ati pong kwento-kwento king seminaryo kanita, na aning karakal inagkat ing nga pong ginu, at elangan bisang tango. Malambat ding decided ing nga pong ginu. Baka niya rin kaya kaming pisasabihan kanita itang decided ding iligtas na ni ing tao. Ing problema, ing nagkatana. Anong karakal detang birhen, detang babay kanita na inagkat no ning anghel, labisa. Maswerte pin, i Maria tinanguya. I Maria tinggap ni ing panagkat.
O ito, niya pensa dawen niya. Metong mo yung kitang ng Maria makanano ita kasi kaya pa mamiyabing Jose. Ne, ngana. Ngayon ako, metong kong birhen. Alang imposible king Diyos nga na. Pablasang para king Diyos, alang imposible. Dawen ngayong pinsan mo, nga na. Isabel, kakagliyang yun kanam na ng bulan. Di ba? Balo mo naman yan. Chismis na kalabat na ng miyabing apong karyo. Balo tamo, bawag ya. At ngayon milam na niya. See? Pagsan metong please naman. Kakal kung nakitnan, manibat king minuna. Ngayon, sana'y kanatango na ka. Wala makanyin buri ng sabyan. Diri na ng assurance O ita. Uling tutuya talagang ing sidyana ni nga pong ginuking pangataw ng Maria nga nang mekibat magdesisyon ko, sige, okay, go. Nga na, wala makanya yan. Sige, okay ko. Nung emo ko paboren. Metong kung ngalipan ning Ginoo, marapat kabud ka nako, anti mo, ingging kas mong amano. O ita, big decision niya naman, Maria. At niya, ing simbahan, ing kalimang aldo ning Misa de Aguinaldo, ausan ding Misa Aurea. Kasanting na pala ning lagyong Aurea ne po. Ginto Aurea Golden Mass. Uliping migdesisyon ning Diyos at migdesisyon niya Maria. Sana magdesisyon tana. Desisyonan tana la. Bali po, maralas tamo pong, tingay, malapit niyang mayaring banwa. 20 tanang ngeni. 11 days na mo po. Maralas tamo pong gagawang New Year's resolutions. Para kanako, suggestion ko, tamo gagawang New Year's resolution. Magdesisyon tanang ngeni. Uling, nung pilambat-lambat me, ay, ang gaking makalingwan niya. Balikan talak po rin ang kekatamo pong pisasabyan na kikreate tamo. Buritang i-create. Maging totoo tamo po kenine. At lula po rin, at lulang aspeto king pangatao tamo, king biya tamo na burita mong samasnan. At sigurado ko, na naman mamarokan ni nga pong Ginoo, imburita lang i-create masalese reni. At lulang aspeto kekatamo. Mumuna. Nga ko tatandaan nyo niya siguro ini, financial status, financial stability. Kumusta ya? Nanang desisyon mo king financial status mo? King kekang financial capability? Nano ang gakaking mamanyawad? Ang gakaking mamagpalimos karing aliwang tao? Ang ka mong makadepende king karing pengari mo nung bayo kang talasawa. Nano, alakad desisyon na masalese king financial capability mo. Ne? So ito, i-check me. Magdesisyon na kang ngeni. Ikang makalunos itong kapamig-desisyon. Sung delay me. Okay? Uiting mo muna. Kadwa, ing financial ngeni, physical, health, kalusugan. Migdesisyon na ka tungkol king kalusugan mo. Nakawan manatiling anak ka. Tutwata mo. Dataging ngalto, detang inuman mong balitog, detang inuman mong panulo, tunggal balang balitog la nung karakal. Nepo, tang tumwa ka. Maswerte ko, pinadwalang inuman ko mag-senior citizen na ako kay ngatlungaldo daratang. So, kumusta? Nang desisyon mo. Dapat gini pa mo, pahalagahan mo ni. Samasnan mo ni, ingke kang health. Uling, nung kalagpas na ning pilan mong banwa,
baka tinakang panamdaman. Nya pensa, ini po baluyengan po ini. It is better to prevent rather than to cure. Tandaan tayo po ito, na kailangan ngayon pa mo, decision mo ni, you have to prevent any sickness. Nya pa ni, impisa sabihan kayong kalusugan, nakaman manatiling masikan. Ne? So ita, naring desisyon mo. Ating sinabi ka na ako kay Tangaldo, nga na, dakala okasyon namong, ko pa mag-diet, nga na. Kano bisang mag-reduce, pamo, uling dakala okasyon, dakala pamangan. Buri na ka mag-rejoice siya. Mag-rejoice siya po tang managi ang pamangan. O kapilang ka mag-diet. Karakal mo dapat tipunan, no rin, tinipon mo no kingat dyan mo. Merakal ka maglolo, bilbil. Babayat ka. Sigurado mo, itong may bayat na ka, mumunang diling affected kay katamu, yapining bitis. Milakad ka pa. Makapunta ka pa kene. O sigurado nung matamadla rin kay kang katubal, era ka man ni wheelchair dala kene para simba kay. Anya, ngini po, pasiknangan mo ni, bawasan mo no retang titipunan mo king kay kang sarili. Ding titipunan mong maglolo, bilbil. So ngini pa. Okay? So decide now about your health. Okay? Adwano po rin. Atlong aspeto na ning kay katang biye at pangataw. Yapin po ing body, then itang nandin body, now the third one is soul. Spiritual development, spiritual enrichment, spiritual nourishment. Kumusta yung relasyon ko king Diyos? Magpasko, kumusta? Nano, masalesing relasyon ko king Apong Gino? Gagawang tiyang singit ya mo, ingapong Gino, si singit kya mo, na dapat pandalasan na ning paring kayang humili bang kanta agad kong milako uling po tam itawdi ko king obra tama kanta siningit niya mo nga pong Gino nung singit niya nga pong Gino keka ay rugo katsura na naman relasyon mo king nga pong Gino itang panyingit niya mo niya kailangan i-check niya naman desisyonan mo ngeni uling wak, anakapin kakababye. Uning nga nakaman masalese relasyon kay ngapong Gino. Alam mo rin. Potang mate ka, makadunos ka rin. Nya, nung paniwalan mo nga tingkang kaladwa, kubalo po, mo paniwalan nga tingkang kaladwa. So, yan po siguro ing lawentam. Ulitan kepo. Ausan deng misa aurea ing kadimang aldo ning misa de aginaldo, uling migdesisyon la rin nga dua, ing Diyos ang popo i Maria. Itam kaya, nano na yung desisyon tamo. Amen. Panalangin ning Balen, I Maria, mapakumbabaya, mipnuya king kasalpantayanan at paniyang makasadyang tupad king kaburian ning Diyos. Manalangin tamuban at tularan tayo ing alimbawa ng Maria. Ngatang makibat, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baniita mo, ang timong balayanin Diyos, sumulong tamo king pamaglakbe tamo king kasalpantayanan, kambening pamanaya tamo, ang ponturo ring pasul tamo, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding opisyal tamo king gobyerno, gawan dahin sablang agyura, pasulong king kapayapan at manintun king kasaplala ning sasakupan da,
manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding lalaki ang pambabaying mitagulaling king biera king Diyos, maging tunay lang talapatuto ning kayarianin Diyos, king sumpa ang pong pangakura, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding kayanakan, maging matibela king kasalpantayanan, mapamiye king lugod da, at matatag king kapanayan da, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding mayango na biye, ame kibat na king panagkating Diyos, makapakirake lasana king tula, ning lamesa ning Ginoo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ingal do iti, daraon tayo ing misa tamo para karingke katang dalaga. Sana kalupa ng Maria, magdesisyon lang makakonekta o makatayt king desisyon ning Diyos, anting dalaga. Abayan no sana karing karelang desisyon, ban kanita maging masaplala ing karelang kinabukasan. Manalangin, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Oy pa, ingalang anggang amano mumi katawan yang tao, inyang ingnuan na Birhen Maria, pepay lalam ne ing biena, king kasuywan na king plano mo. Atok yan miyasana ing alimbawana, king pamagsadyami, king panyatang ng Jesus sa anak mo, ing ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banding kay katamong daon dating tinapi at talak matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapan at saning ginuy daon karing gamat mo, ikapurit ligay ning kailagyo, kaya katang kasaplala ning mabilong ng Santa Iglesia. O Ginoo, lingusan me iting sakripisyo nga lang kabas, ban king pangayagom mi karing banala misteryo mo, tumibe lalo ing kasalpantayanan mi king pangako mo, at kamtan mi ing sablang paninayan mi keka. Iti yadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabiyak ke kayo, At kekan timurin, itasyo laring pusuyo, makatas no na lang Ginoo. ing Ginoo, pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid sukat ampon makakabos, ing purian ampon pasalamatan daka kapilan man ampon nukarin man, oy pa Diyos malugod ampon maganaka. Ampat ing saslag ning ligaya na, pepakilala na ing sarili na, karing mataring kaisipan mi, king kapamilataning misteryo ning amanong mi katawan tao. Ban mayagyag kaming lugod karing bage, mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan ning Diyos, angeni at atangalan danaring tao. Uli nito, kambering sablang koro ring angel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ika pining banal oy pa, ika ing sibol ning kabanalan, uli nita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titipang ngambon, kareting ain mi, ban pabanalanala at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang loob dinahon ing biyena, king pamayla sa ampon kamatayana, kinwani ing tinapi, pepasalamatan naka at pinuri, piraso ning tinapi, dinwang naiti karing disipulo na nga na, kwanan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning karis. Pasibayo pepa salamata naka at pinuri, dinwang naiti karing disipulo na nga na, kuanad niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon nalanganggang tipan, amibubu, para ke kayo ampon, para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan,
Dapta nyo'y tiking pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi o mapamakadulong ipa ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye. Darahon miya kay ting tinapya ning bye ampon ing kadis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaying pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keko. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa ing banalakapulungan mo ang makalaganap king metuyato, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, at i Florentino ing arsobispo mi, ting sabdang pari ang pondiakono, at ting sabdang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawo, king pihong kapanayan ning pangas subling mebye. Idala mula ting sablang mayango na biya king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiyalangang gaban kaya bening na Birhen Maria, Indo ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring na apostol, kambe ng San Luis Gonzaga, ing kekeng patulunan, at kambe ring sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking kekabandaring panahon, apuryan ang napaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King Mid-desisyon ne ing Diyos para kay katamu kanita pang 2,000 years ago. Nya, sana magdesisyon tana mo naman para king Ginoo. Pasawag ta kaya, ban ing desisyon tamo ay yakmataya king kaburyana, kapamilatan daring panalangin na tiruna kay katamu.
ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugot mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, pan king kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan at mikabyos, kaming alang kasasakulan, king sablang kaligaligan kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Hesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banala kapulungan mo, at pamayapan me ampon pisan metungan agpangking kaburyan mo. Ikang mabibiye at mag-ari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sana kapilan man kay kayo, At kaya ka antimurin. iyang pangtaya ing waganing kapayapan king metong at metong. Kaluguran kong kapatad, oy di i Jesus, ing dinatang, ing migdesisyon na iligtas na katam, at inabi ni ing meto nga babay, ing Birhen Maria, migtagumpene king desisyon na, at ngeni bapyaning kayang sarili anting pamangantam, mapalatang ngening tatanggap keya. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap nako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, mahigit king sablang bagi. At pag nasan ko ing tanggapan da ka, tapot pauli na ningining pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umiyaka mo
dakal pong salamat karing big offer King Aldoyti. Bukas po, dagdagan tayong kekatang offering. Medyo mabayat yung bagya. Kanya kewani ke po, yapin po ing abyas. Siyempre po, kailangan niya abyas niya po. Mag-offer tamo po abyas bukas. At nung pwedeng idagdag ya, ing tsinelas. Tsinelas. Nung ating pong ekstrang tsinelas na ay nagagamitan, na gamit pa naman daring adiwa. Sana po mag-offer tamo kareti. Bukas, tsinelas, ampo pong abyas. At ing misa, i-down tayo naman bukas para karing kekatang pinata. Kaya nakan alalaki. So sana ding kekatang baintaw magdesisyon lang kalupa ng San Jose. Talakat na po. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, biriyan mo kaming mengan karing maligayang kalam mo. Lingusan mo kami king malasaup mo, banking pangatagdusan mi mabilog a pangatao, karing banala misteryo mo. Pangain tuliran mo kaming magkamit king tune kapayapan. Iti yadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupaya, ing ipa, ating anak, at ing Espiritu Santo. Miyarine ing kapag masusyan tamo, umetana at magdesisyon. Salamat, King Diyos.